Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Čekčekas – rytietiškas Kazanės totorių tradicinis vestuvių pyragas, kurį dabar gamina ir kuriuo vaišina ne tik vestuvių, bet ir krikštynų, kitomis ypatingomis progomis ar per reprezentacinius renginius. Vieni pirmųjų Lietuvoje šį pyragą pradėjo kepti Visagino totoriai. Nei viena šventė renginys neapsieina be šio ypatingo skanėsto. Kiekviena pavasarį švenčiama Sabantujų šventė – ne išimtis. Готовится из яйцо, мука, соль. Разбиваем яйцо. Добавляем соль, забиваем, чтобы немножко растворилась соль, и добавляем муку. Мука у нас уже просеянная. Добавляем, чтобы не переборщить. Тесто должно быть как пельменное, какое мягенькое. Ну и продолжаем месить руками. Rodos vos 3 ingredientai ir miklios rankos su meile ir šiluma pagamins gardėsį, nuo kurio aikčios visi smaguriai. O kol tešla minkoma, galima šiek tiek pasikalbėti. Я сама родом из Башкирии. У нас, естественно, там моя мама готовила чак-чак. Я была еще маленькая, ей помогала. Но что интересно, она немножко делала по-другому. Если мы тут нарезаем как лапша, то она крутила жгутики такие и нарезала такие шарики. То есть чак-чак может быть кругленький, может быть такие продолговатые, как лапша. И все это потом жарится на растительном масле. Чак-чак обычно готовили на торжества, на свадьбы. Вот. Нужно положить в пакет и подождать минут 10, чтобы оно хорошо расстоялось. Čekčeko kepimas turi ne tik praktinę, bet ir ritualinę prasmę. Tuo metu reikia galvoti apie gražius dalykus. Jei ruošiamasi vestuvėms, įmaišytais linkėjimais užtikrinama poros darna, tinkamo lipnumo sirupu, tvirtai sulipusi šeima. Pagal tradiciją prieš gaminant čekčak moteris turi ne tik nuplauti rankas, bet ir nusiprausti, švariai apsirengti, skaito maldas ir su pozityviomis mintimis turi daryti чак-чак. Почти каждый месяц дни рождения, и стараюсь на дни рождения приготовить тоже чак-чак. Все у меня любят это блюдо с чаем. Мед у нас уже растапливается. Вероника, дай салфетки. Готовые изделия будем заливать медом. Вот, тесто получили, теперь раскатываем в такой блин. Если, такой средней толщины, миллиметра так 3. Как говорится, лапша будет или очень тонкая, или толстоватая. Все зависит от того, как мы раскатаем тесто. Pyrago gamyba yra šeimos tradicija. Pirmiausia perduodama mamos dukrai. Вероника мне теперь будет помогать учиться, как делать чак-чак. Правда, Вероника? Вероника вырастет, потом будет своим деткам показывать. Скажет, вот меня бабушка научила. Вот так вот мы на Сабантуе даже вместе готовили. Как-то нужно было Веронике в школу тоже представить чак-чак. Užminkyta tešla šiek tiek pailsėjo ir dabar jau ją galima supjaustyti plonomis juostelėmis. Reikėtų, kad jos būtų panašaus pločio. Augalinis aliejus puode netrukus užvirs ir po truputį bus galima kepti paruoštas tešlos juosteles. Savo papročiais ir tradicijomis Visagino totoriai dalijasi su visais noriai. Я предложила учительнице рассказать про татар. С бабушкой готовили чак-чак, угощение. В школе чай давали детям, чтобы попробовали, какие блюда есть у татаров, вкусные ли они, как они называются. Один мой одноклассник даже сказал, ему настолько понравился чак-чак, так он и сказал,
Я готов жениться на тебе, если будешь мне готовить чак-чак. А чак-чак называют, потому что вот чак-чак-чак, ну, тоже по-разному объясняет чак-чак. То вот чуть-чуть, или вот реже как бы чак-чак, вот так вот, да? Kol moterys pluša, norime papasakoti daugiau apie šį įdomų pyragą. Kaip svarbus įvardėjamas skaičius 2, reiškiantis porą ir vaisingumą. Štai kodėl kepami 2 pyragai jaunavedžiams. Visi patiekalai turėjo būti porinis skaičius. Čia simbolizuoja šeimą, kad drauge gyventų jauni ir kepdavo visos moteris jaunos ir vyresnio amžiaus, išskyrus jaunosios ir jos mamos. Pagal tradiciją čak-čakas dažniausiai, pavyzdžiui, vestuvėms kepdamas penktadienį, nes penktadienį daugiausiai skaitoma maldų ir tada kaip užprogramuojamas tas patiekalas su palinkėjimais šeimai, kad jų gyvenimas būtų toks saldus kaip užpilas medaus čak-čako, kad jie gyventų drauge vienas su kitu, kaip sulipdyti čak-čako gabaliukai ir kad turėtų tiek vaikučių, kiek čak-čakas turi tų smulkių dalelių. Į vestuves atvykę svečiai pasitinkami pyragu, juo vaišinamasi su arbata po pagrindinio patiekalo, o vakare pjaunamas pagrindinis čak-čakas. Ну, есть разные легенды про чак-чак. Хан Булгарии хотел женить единственного сына и очень просил женщин приготовить какое-то необычное блюдо. Ну, разные блюда готовились, и вдруг что-то появилось новое. Приготовила жена пастуха. Оказалось, оно такое красивое, солнечное, сладкое. Оно не расползалось, оно не распадалось. Все вот эти палочки, они так дружно были слеплены и как бы символизировало дружбу, сплоченность. И даже можно было в полевых условиях, все-таки кочевниками были в то время народу, и могли с собой брать это угощение сытное, вкусное, сладкое, солнечное. Miklios ir įgudusios moterų rankos ilgai netrunka ir toks rodos juvelyrinis darbas keliauja į pabaigą. И по чуть-чуть мы вот так вот бросаем сюда в кипящее масло и будем мешать, чтобы они равномерно плавали в масле. И будем мы сейчас складывать сюда салфеточку, постелим, чтобы у нас лишнее масло стекало на салфетку. Вот видите, они уже как увеличились. Сейчас немножечко они подрумянятся, и будем уже класть вторую партию. Kantrybės gaminant šį skanėstą reikia daugiau nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Teks iškepti visus mažus tešlos gabalėlius. Taigi pyragui iškepti užtenka kelių paprastų produktų – miltų, kelių kiaušinių, taukų arba aliejus, šiek tiek medaus. Šiaip receptų yra daug. Skaičiau, kad yra receptai, pavyzdžiui, kur tešla daroma skystesnė ir tada mažais gabaliukais lašinama į kaitintą aliejų. Bet čia jau toks krapštus darbas turėtų daryti keli žmonės, kelios moteris. Ir šitas receptas yra mūsų šeimos, jis yra patogesnis, greitesnis. Šiaip, kaip mama daro, tai dažniausiai būna iš 10 kiaušinių. Ir daugiau būna, tai tada aliejų išeina maždaug litras, miltų maždaug 1,5 kg ir medaus irgi maždaug 1 kg. Tai vat, kad dideliai šeimai padaryti čak-čako, tai reikia daugiau produktų, daugiau laiko, užima beveik visą dieną. Išvirusios visas miltų juosteles, moterys imasi sirupo gaminimo, kad saldumo užtektų visiems ir ilgam. Сироп готовится так, значит, растапливается мед, добавляется сахар, чтобы лучше скрепить. И прям горячим нужно заливать и хорошо быстро перемешивать, пока он сильно не застыл. Vestuvėms moterys stengdavosi formuoti apvalų kalniuką, tikėdamos, kad kuo jis aukštesnis, tuo geriau. Tokia pyrago forma buvo laikoma saulės ir gražaus gyvenimo simboliu. Смачиваем руки водой, чтобы придать нам форму. И вот так вот мед застывает, сироп застывает, и все у нас будет красиво держаться.
Į nematerialaus kultūros vertybių sąvadą ši čakčiako kepimo tradicija įtraukta prieš 5 metus. Jeigu bežiūrint jums nutyso seilė, pasiraitokit rankovės ir nerkit į kulinarijos pasaulį. Įvairių tautų kultūrą bei požiūrį į pasaulį galima pažinti ir per skrandį.